Pegmasusyan ning Holy Angel University o HAU ing Anibersaryu Ning Pamamakbung Ning Bulkang Pinatubo. Ay ni report ng Angel Dumagat. Genakan ning Holy Angel University ing ika-34th anibersaryo ning makasalisayang Pamamakbung Ning Bulkang Pinatubo, Kiatiking Plaza, San Jose, anyang June 16. Ing mesabing commemoration, pamagkilalaya king katatagan da ring Kapampangan, king melabas asakunang maragula minipekto king pamibyebye king rehiyon, anyang 1991. Megong pisa ing commemoration king meto nga flag raising ceremony, apenimunan da ring administrador ampong mestra. May karet laying activity mo naman asisimbuluking kasiran amelyari at dulot ning eruption ning Pinatubo at ing denasan da ring miapektuhan king trahedya. Penimunandere Leopoldo Jaime Valdez, Presidente ning HAU, Angeles City Vice Mayor Vicky Vega at Executive Assistant Rafi Angeles ing mesabing aktibidad. May kiabela naman king commemoration ding empleyado para king pamamuge karing mete at ring mekaligtas king trahedya. Dininandala naman pamikatagun ring grade 12 students ang makapamasyal king Pinatubo Museum at tsuking panibala ning Center for Kapampangan Studies. Ako Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu king Balen Susuyo.